Nakon muzičkog spota, ono što me zanima je čime se bavi konkretno Veterinarska komora Srbije, onako ukratko samo. Ukratko, vodi registar članstva, organizuje stručne skupove, ima administrativnu stručnu službu koja obavlja sve potrebne poslove za ovo strukovno udruženje. Spomenuo sam da izdaje licence i pokušava da iziđe u susret veterinarskoj struci u smislu da rešava sve probleme koji su rešivi u okviru veterinarske struke, tekuće probleme naravno. Ovi veterinari, znači koji su dobili licencu i koji su vaši članovi u Veterinarskoj komori Srbije, gde oni rade, sem što su članovi, sem što ispunjavaju zadatke koji se traže u okviru same činjenice da su članovi? Gde oni rade? Veterinarska služba u celini pokriva razne oblasti. Dobro. Da počnemo od Veterinarskog fakulteta, gde imamo ugledne profesore, doktore nauka i magistre koji obučavaju sve buduće kadrove u veterinarskoj službi. Takva imamo dva veterinarska fakulteta u zemlji, jedan je u Beogradu, a drugi je u Novom Sadu. Imamo dva veterinarska zavoda koji se bave proizvodnjom vakcina, lekova. Onda imamo upravu za veterinu na čelu sa direktorom uprave doktorom Zoranom Mićevićom, koji praktično vodi onaj deo veterine što se tiče Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede sa svojim inspektorima i načelnicima službe. Spomenuo sam 10 veterinarsko-specijalističkih instituta u Republici Srbiji, 2 naučna instituta, od kojih jedan u Novom Sadu, jedan u Beogradu. Ne smijemo da zaboravimo operativnu veterinarsku službu sa mnogo ambulanti, veterinarskih stanica, apoteka. Pomenuo sam proizvođače lekova. Sada proizvodnja lekova se može obavljati i privatnom inicijativom i naravno veletrgovinu što se tiče lekova, vakcina i kompletne opreme u veterinarstvu. Ne znam da li sam nekog zaboravio, ali veterina pokriva skoro sve oblasti u veterini na celoj teritoriji Republike Srbije. Možemo reći da nema sela, ne opštine, ne grada, nema sela u Srbiji gde nije zastupljena veterinarska služba sa onom osnovnom veterinarskom uslugom koju treba da pruži, kada je u pitanju preventiva i kurativa. Gospodine Grgo, predlažem malu pauzu za reklame. Ovde vode računa o mom budžetu. Kupujem kvalitetno, a povoljno. Odlična garderoba po super cenama. Zanat je zadovoljstvo kad mogu da nabavim alat. Jedino ovde mogu da se cenkam. Teske sa antikvitetima bude sećanje. Najkompletniji shopping centar u gradu. Subotički Buvljak. Kuća koja štedi energiju. Izgradnja za samo 16 dana. 100 godina garancije. Niskoenergetski objekti Loglen. Uštedi gradeći, zaradi stanujući. Nakon reklama, ja bih ipak odgovor na prethodno pitanje na koje nisam još u celosti dobila odgovor vezano za veterinare. Primjer, radi neko ima svoju veterinarsku ambulantu i član je veterinarske komore. Pa da mi objasnite kako idu ti poslovi, s obzirom da on ima svoj tekući posao, ovamo je član komore, u čemu se sastoji njegova delatnost ovako na dva, kažem, polja. Pa te dve stvari nisu u suprotnosti. Svakako, svako ko je završio veterinu, logično je da od toga i živi, obavljajući veterinarsku delatnost u Republici Srbiji. Ona može da se obavlja
privatnom veterinarskom praksom, kroz ambulante, apoteke, veterinarske stanice. Spomenuo sam malo prije proizvođače lekova, a može da se obavlja i na drugi način, znači u nekadašnjim javnim službama, od kojih je još nekoliko ostalo, preko instituta, fakulteta, a članstvo u komori mu omogućava da svaki veterinar se izbori za interes veterinarske struke na lakši način, na obostrano zadovoljstvo kako veterinarske službe, tako i korisnika naših usluga. Sad recimo neko ima svoju veterinarsku ambulantu i ima neki problem i član je vaše, odnosno Veterinarske komore Srbije. Kakav je postupak? Da li on traži savet od ostalih članova ili ima neki kontakt telefon ili kakva je procedura ako neko ima potrebu za nekim odgovorom? Problemi su razni. Sad, pod pretpostavkom da govorimo o tekućim problemima i ako gledamo odnos veterinarske službe i veterinarske komore. Veterinarska komora nije jedan čovek. To su svi veterinari Republike Srbije. A u rešavanju tih problema učestvuje sam akter, koga to najviše tišti, znači zainteresovani kolega i naravno rukovodstvo veterinarske komore, stručno-administrativna služba veterinarske komore, a komora je organizovana preko svojih tela i organa. Znači, na nivou Republike Srbije imamo 28 regionalnih odbora. Onda u okviru veterinarske komore Srbije mi imamo stručni komitet, etički komitet, onda svoje interese oni mogu da ostvare kroz aktivno učešće u radu svih tela i organa. Naprimer, na nivou regiona obavezna je jedna skupština godišnje. Postoji tačka razno, postoje otvorena pitanja, postoje vruće teme, postoji... Sad recimo ja sam veterinar i imam neki problem. Meni sad hitno treba neki odgovor. Da li postoji neka šansa da ja sad mailom dobijem taj odgovor ili zovem nekoga na mobilni ili imate kao neki, sad da kažem, rečnikom građana, običnog call center, znači da se nazove neka kontakt osoba ili se zabeleže ta pitanja ili kako to ide, pa se tek onda na skupštini rešavaju ili već ima neki sličan slučaj, pa onda kolega savetuje kolegu, ali radi nekog učestalog modusa u budućnosti rešavanja, to se ipak stavlja na neki, je li tako, mail, upitnik ili zapisnik i to se rešava na... Ako idemo od republičkog nivoa, prvi kontakt veterinara je sa sekretarom veterinarske komore. To je radno mesto. Znači, postoji radno vreme, postoji stručna administrativna služba koja u svakom momentu može da da neku informaciju. Neke informacije se nalaze na sajtu, a ako gledamo nivo regiona, u svakom momentu može da se zakaže vanredni upravni odbor regionalne komore, a u svakom momentu može da se zakaže i upravni odbor Veterinarske komore Srbije. Ta saradnja, ta komunikacija i ta pomoć je dvosmerna. Od Veterinarske komore Srbije, mislim od centrale ka veterinaru i od veterinara ka centrali. I kroz to aktivno učešće i kroz tu obostranu i uzajemnu pomoć se mnogi problemi mogu rešiti koji se tiču same veterinarske komore i dotične ambulante, a da je u skladu sa statutom veterinarske komore koji je u skladu sa zakonom. Dobro, znači ima radno vreme. Kroz institucionalni put rešavanja stvari. Mimo institucionalnog puta mi se ne bavimo rešavanjem tog problema. A to ne znači da neko od kolega mene ne može da nazove. U svakom momentu, u svako doba dana i noći, telefoni su otvoreni. Mi vrlo dobro komuniciramo i telefonom, i mailom, i na razne druge načine. Ono što mene zanima, pošto je ovo ipak emisija o svemu pomalo, mi pričamo o ozbiljnoj temi i Veterinarska komora je naravno jedan institut, da kažemo, ozbiljan i ja ću ipak malo da pustim tenziju, pa ipak da pitam kao građanin, kao laik. Šta je uloga predsjednika Veterinarske komore Srbije? Konkretno, vaša uloga, znači,
odlazite u Beograd, dolazite u svoj kabinet, studio, kancelariju, ili kako bi ja to nazvala, nailazite gomilu pošte, ja to sad tako gledam. Pa, ajde približite nam to. U čemu su vaši zadaci? Vrlo rado ću odgovoriti na vaše pitanja. Pre toga, samo bih rekao, Veterinarska komora nije institut, nego institucija, veterinarska institucija sistema. Oprostite što ispravljam, ali da ne bude slučajno nekog nesporazuma. Ja se ograđujem, da. Što se tiče samog predsjednika, hvala vam, vi ste već na samom početku dali vrlo velik značaj predsjedniku. A kad ste već vi to tako uradili, onda ja sad dozvoljavam sebi luksuz da tako i nastavim. Znači, predsjednik Veterinarske komore vodi, zastupa Veterinarsku komoru, predstavlja je, da ne bi zvučilo tako prepotentno i da ja ne dajem sam sebi na značaju. Druga strana medalje je učestvuje u radu upravnog odbora i izvršava odluke upravnog odbora. Organizuje i zakazuje skupštinu, priprema je, vodi skupštinu i naravno izvršava sve odluke Skupštine Veterinarske komore Srbije. Već ovo što sam rekao govori o tome da je sama uloga predsjednika vrlo zahtevna. I odgovorna. Ja lično sam tu ulogu jako ozbiljno shvatio, posla se ne plašim, od odgovornosti ne bežim i trudim se da odgovorim svim izazovima ovog vremena i svim zahtevima Veterinarske komore Srbije i da udovoljim svim koleginicama i kolegama u onom stručnom delu. Naravno, to je nemoguće sam. Koliko god sam ja predsjednik Veterinarske komore, to se ne može bez dobrih saradnika i ne može bez ideja kompletne veterinarske službe i predloga, pametnih predloga veterinarske službe. Dobro, mislim, ja sam sasvim zadovoljna odgovorom, dosta je opširan, ali pretpostavljam da bi mogli o tome još da pričamo da su to samo, jel tako, začeci ove teme.